Бош калган аймакты өтө жакшы колдонгон оюнчулардын бири. Нечинчи ирет Марат Ажниязов. Рвется игрок. 4-й номер. Арслан Гагалазов. Удар поворотом. Нет. Марат Ажниязов по 5 вновь. Бир оюнчуну артта калтырмак. Мирлан Мурзаев андан ары жүрүшүн улантат. Марат Ажниязов. Охо, караңыздарчы. Марат Ажниязов. И передача на Джоэля. Ошибаются защитники. Выход 1-1. Но самый последний момент. Марат Ажниязов, капитан команды, выбивает прям с ноги, снимает у Джоэля Фуджо. Say less. You ain't got. Say less. Yeah. Say less. Hey girl, what it do? If you got friends, cool, bring a few through. No fun if the homies can't have none. R.I.P. Nate Dogg, shit is too true. And you know what I'm down for. Round 2, round 3, and a round 4. Mood switch when she knocked at the front door. Next up was the uproar. Yeah, looks like a week ago, but we both know how weekends go. Tryna tuck off, got some places we could go. Swear she got the deepest though, like wow, she's blessed on blessed. I don't GAFOS, you tryna fuck? Yes on yes on yes on yes. Nigga, you're a weakling.